do autor galego Eduardo Blanco Amor. A tía Lambida deseba unha colada no curro da súa casa, metendo e sacando as pedras do monte. Está a cantar a copla que serve con ese aire desafinado de xente paisana cando canta en Castrame. Si el mar tuviera barandas, fuera tuviera el Brasil, pero como no las tiene, mi negra non podo ir. Ai la lelo, ai la lala, y tengo me de morir. ¡Tía Lambida! ¡Ay, tía Lambida! Pero como no las tiene, mi negra non podo ir. Tía Lambida, sei que está xona. Tía Centellas, non teño outro nome ou que? É que... pois... Pois xa como Castora, sabes? Sei, sí señora, mas como todos lle chaman Lambida... Bueno, a que ves? Mándame a mamá, a ver se fai o favor de nos emprestar a bigorna, que aferraron unhas tocas, e ponle unhas viras, que como chove tanto non pode ir á escola o meu irmancín, que agora en principio de ir á escola de Don Ladillao, o portugués, que na outra non fan máis que rezar, así me escribe meu tío. E cal dos pequenos, porque os tres collen debaixo dun cesto? Pois o maior dos máis pequenos, o Sócrates. Pero ese ten 4 anos, muller. Non, señora, non. O que ten 4 anos é o Espartaco. O Sócrates xa anda nos 6. Jesús, non sei como acordar de semellantes nomes. É o meu tío, o habanero, que nos lo mandou poñer por carta. E además, como el non cree en Deus, e como manda xiros... Como non creen Deus, mi rayos ofendan. Anda vas a tolear con eses nomes de cas ou de titiriteiros. O peor foi Epaminondas. Non nos afacíamos a dicir. Quedoulle eu, e chegalle ben. Tanto nome chamárase para tan arrequitado como quedou. Bueno, déxame lavar a roupa, que ainda teño que facer de comer aos xornaleiros e cocer a lavadura a amarrar, que paribonta a noite. Deus vexa por ela. E logo non me presta a bigornia. Bo, a bigornia. E como non tendes unha bigornia na vosa casa? Tanto botar por ela cunha filla na Habana e vosotros dous na escola da vila e non tendes ni pa unha con estar a bigornia. Tentémola, sí señora, pero botaron a perder os marraus, dispensando. Os marraus, así Dios me dea. E como poden botar a perder os marraus unha cousa de ferro por máis afameados que os teñades? É que a tiñamos no curral, e de tanto refregarse nela e rillar no talo, foise gastando, ata esmorecerse de todo. Ora non queda máis que o talo. Se a túa nai e máis as túas irmáns pensaran algo máis que andaranse renegando con señoritas, fora alma que os porcos terían algo máis que facer que andaranse refregando e rillando nas bigornias. Bueno, aí a tes. Bota ombreiro, muller, e quero aquí antes da noite. Tá ben, sí señora. E cuidado con volverme a chamar Lambida. Tá ben, sí señora. Raio de tía Lambida fala máis que 20 costureiras. Si el mar tuviera barandas, fuera tuviera el Brasil, pero como no las tiene, mi negra non podo ir. Ai la lelo, ai la lala, y tengo me de morir. Tía Lambida, ai tía Lambida. Pero como no las tiene, mi negra non podo ir. Tía Lambida, sei que está xordo. Tía Cabizas, non tiña outro nome ou que? Perdoe. Estou farta de perdoar. Bueno, a que ves? Non, nada, que me dixo a miña muller se me poderían prestar a botella de agua bendita de San Antón. Que a pobre está que, como as dores, que coida que ten que vir virado un instante a outro. Bueno, emprestaría xa, de boa gana. Pero ao mellor, logo de tal... Pero que para eses casos todos somos cristianos. Pero non hai un lugar que a teña máis recente. Desde que naceu a miña filla Matilda, non fuma un mosteiro por ela. Total, que falla me fai a mí a auga de San Antón. Xa vai para 14 anos que o meu home se foi por aí. E bueno, emprestaría xa. Pero ao mellor logo de tanto tempo está choca. Eu diso non entendo, pero dixo que a Samuela a parteira de
aquí a la señora Castora. Ai, Jesús, un fillo por ano e andaxes mal seco. En troques, o meu home, con toda esa hartura, marchou ás Américas, o Lambó, a comer o pan pobre e o vino vinagre. Ente xa máis mandou cartón ningún, manda revistas, como se comera cas revistas. A Brasil fuera te vere, en unha barca remera, si fuera por carretera, ai la lelo, ai la lala. ¿Puedo entrar, señora Lambida? Ai, coño, dame este señorito de Cardomenda. Pase, Carlitos. Buenas tardes, señora Lambida. Tamén non me tes, señorito Carlos. ¿También qué? Ando a presumir que vino de trance por primera vez y ya me conoce por el alcume. ¿Y qué es el alcume? El nombre que le ponen a una y que no se de una, como las hermanas y su mamá, que le llaman las criollas, siendo como son las señoritas de Chivarrao. De Rivas Chao, querrá usted decir. Así que Lambida no es su nombre propio, sino su apodo. Pues perdone, como todo el mundo le llama de ese modo... Bueno, ¿y qué quiere? Sí, más antes no son todo el mundo. Bueno, ¿y qué quiere? Pues vengo de parte de mamá, a ver si hace el favor de facilitarnos unas cremas. Porque con la costumbre de la cocina de gas, mamá no calculó que le iba a hacer falta hasta ayer, que dejamos de pedir la comida de la taberna. Venía toda llena de pimentón y de moscas. ¿Unas qué? Unas cremas. ¿Eso qué es? Los hierros para poner las potes a la lumbre cuando es de leña. ¡Ah! ¡Usted es pez! Lo siento, bien dejarles este primer favor que me piden, que no va a ser el último, si Dios quiere. Pero no tengo más 3 pies que los míos. Si ainda fuera una garramelleira, que de esas tengo 2. La nuestra y la de los celos, disculpando. ¿Y qué es una garramalleira? ¿Lees la cadena de colgar los potes a la lumbre? No, eso no va a servir. Qué lástima, qué contrariedad. Dígale a su mamá, cada una con 3 rollos, hasta que mañana vaya al propio Rivadavia y le pueda traer unos 3 pies de los otros. Pero si mamá no está acostumbrada a los 3 pies de nosotros, ¿cómo va a valerse con los crollos? Vaya por todo. Que se lo dé a Matilda, que está en el curro de atrás. Excuso decirle cuánto se lo agradecemos, señora Lambida. Por cierto, ¿cómo se llamaba su marido? Como llamar se llamaba Paulino, pero todos lo conocían por el esterqueiro. Pues usted no pase bien, señora de Esterquero. Será de días que no me van a deixar recibir esta roupa. Ai la lelo, ai la lala. Ai la lelo, ai la lala. Castora! ¡Castora! Vaya, ao fin más que non me chaman Lambida. Entrade. Desde cando pedides permiso nesta casa? Vos nos de adeus. ¡Qué calor del telludo! E logo, que vos trae por aquí? O gosto de verte, muller, pareceche pouco. Pasamos por aí e lle dixemos, pois imos ver como anda a Castora, que vai para Fixón de 15 días que non te viamos, e veleí tes. Pois agradézovolo, porque o que hoxe é cantos aquí viñeron. E de paso dixen, vou ver se a Castora me poderían prestar aquel reloxo pendurado da cadea de ouro. Pois direiche, é que o seu home ten que ir a Ourense a verse con Don Alado, o procurador, e sempre lle dan máis aos homens a que deciden un reloxo. Entendes? Entendo, muller, entendo. E sinto ben. O reloxo está cun post que non prestamos ao fillo do Caparrás para o casamento. E xa sabes, non se poden emprestar as cousas a que... Tamén che casualidade. Mellor sería que non me negases en andares con tanta volta. Que voltas nin reviravoltas? Pois olha que tes unha lingua que calquera diría que eu son... Quen ti? E que ha de ser? Unha agarrada, iso, unha agarrada. Por non facer un favor, eres capaz de piscar a rabia. Agora vesme co que tes o reloxo a compor. Dis que non che peta a gana do mo prestare e acabouse. Ai, centelluda, mal agradecida, agarda aí que... Nunca lle faz un favor a ninguén, tanto como tes e todo te parece pouco,
Para ti e para a riquitada da túa filla, por algo che chaman Lambida. Ai, que remo de bruxa, que xa te ven de caste esa lingua de furar as paredes. Olla de quen fala. Como te atreves a dicir iso? Taindan de metéselo unha tesoura, o pano de camariñas e a bufanda de pelo de cabra que xa van aló para dous anos. Que cheite, raio de su vela. A culpa teño eu en virche pedir nada. Lambida, lambidona. Que nin o teu home te puida aturar. As renegadas se xoden por inferno. As condenadas non me chamaron na vida de comer. Mas despois de escucharse, está visto que teño que bailar a miña casa e emprestar de todos os vecinos. E así, lambida por aquí, lambida por acá, lambida por acolá. Non aguanto máis. O próximo que me chame lambida... ¡Lambida! ¡Merda! Como cando me chamo? E logo, vostede cando me a Cristiano ou buscou unha hermana que salta la vida? Foi ese nome que me puso, foi? Certamente que non. Pense que te chamas María Pastora, pero como todos e todas se chaman Lambida. Con que todos e todas me chaman lambida, pois a vostede tamén me chaman lorpas, chorizos, lampatín, roelmos, capoulos e escornacruces. E nunca llo teño dito.